الحمد لله الذي أبدع ما أوجد وأتقن ما صنع، وكل شيء لجبروته ذل ولعظمته خضع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له في مجده وتقدس، وفي خلقه تفرد وأبدع. وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أفضل مقتدى به. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد. Mtume sallallahu alaihi wasallam wambukaya za mazahali wanabaka wanduwararu wikawa Allah subhanahu wa ta'ala hawaarea baya lambwade iwa mwando izunguzahe zika ziongoza shema iwabili andaka na ureda kaja kana nyile ame wararu akamfumatsu wandu wala wararu Allah subhanahu wa ta'ala apuwa Jibril alayhi salam yende ya wazuru hamando Jibril haendelea ulawekao yakanezunguza shema hamlaulia na ule mwenzezi nguza shema ngurani yakaya bwana wala ule mwanadamu hamandai katujoka ladaika wasamlaulia bala hamwambia gofula andongo hindi dwajozi tamani ula mnashema hamwamba ukaya zunajotamani doka Allah subhanahu wa ta'ala anive unono anive ngozi njema ili wandu wazie dingo hodona angalia hautukivu ula mruola ula Jibril alayhi salam hajisemanza hawombo Allah subhanahu wa ta'ala hamvuzia basi ula mnashema Allah subhanahu wa ta'ala hambonisa hamba ngozi ya asili ya wana damu hawantipi hamtoa ula wade ya kanuo hazidi furaha kiasi utosha wakati ula mtu haruda mbaka emali wa johanza duniani hindi tamani habasa bango joho wayo ula mtu hamba ukaya ni mali nko hanza hon duniani ngamia ula Jibril alayhi salam haombul Mola subhanahu wa ta'ala bwana wala habawa ngamia yakahamili yani ilo na mwanambani baada bala ula mtu yankiwe ngamia ilo hamili Jibril alayhi salam hamombelea duanje maukaya Allah subhanahu wa ta'ala yambarikishe ilizisunguhe zinji yazihonde maana hamranti hende zahe hende haono wala wabiri wekao yakana ureda yatukana nyile hamlaulia hamwambia ka ebo fulani ujotamani ndogo hindi duniani bwana wala hambaka zunajotamani Allah subhanahu wa ta'ala yani benyile nike hamado wandu ilondu waziho donidea na don tabishonziani haunde mamabi bondo na pale wakati wala Jibril alayhi salam akaza muhono wahe witajuha hamombelea zenyile ziheya basi ula mwanadamu wala unono mrejei la pale ya kanilo lilawa zenyile ziheya hazonsi naye havawa nyile njema hane nizamu adakanizo baada bala ola Jibril alayhi salam amwambia ukaya amali hindi dojotamani duniani ola mndu ambaye malibokomi uhanza mbe ola Jibril alayhi salam haombul Mola subhanahu wa ta'ala ola mndu yakanole pale hawawa mnambe yakahamili tena Jibril alayhi salam harudi hamombele dua kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yambarikisha amranti hende zahe hende haono wararu wakao hakamfumata hamlaulia hamwamba kwa bofula andongo hindi dwajotamani duniani ola mndu amwamba ukaya andongo najotamani emato hangu ya rejeni dono wandu nidone maso hauka aka emato inuni amaku na mtumengo mbokaye mndu wekao hajuhamfumatu hasubiri basi ziliwaza hahe kahafumu dembe baada bala Jibril alayhi salam haombodua hambangoso ematwahe ya reje ajuhundungu wono basi hakafurahani kiasa utosha wajuhunda kangu wono baada mahamenji akaharumwa hiza ola Jibril alayhi salam harudi mbokaya amali hindi dwajotamani duniani uhanza mali hindi amjibu mbokaya ni uhanza nagonzi haumnambuzi Jibril alayhi salam ajusemanza haombol Mola subhanahu wa ta'ala ulaka mfumatso avawa mnambuzi yakahamili harudi hamombelea mbaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na hubarikishe mnambuzi woi zikezi injizi hufai
baada vala Jibril alayhi salam hayeuha hendezaha wabiri maha na maha itumishashi wandu wala wararu Allah subhanahu wa ta'ala hawabarikisha ezi nyama wakanizo yakane ngamia ni yakane mbe ni yakane mnambuzi wararu hana mndunga na mavashi ya jaya ngamia ya jaya mbe ya jaya mbuzi zitonchashi ujo wakatoha mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala harudi hambia Jibril kaya enda waone wandu wao wararu uwatahe wahusadie mbahindu ekango jokire akabani mwanadamu rekange mwade rekange nasiha sonti pia ngasi harimo mitihani. Jibril alayhi salam hamwado endelea ulavo ikao dia kamna shema enda hundu walo tajiri alunaze gamia zinji na mali ya tumashashi naye Jibril hamwendelea asura za mndu maskini yangu hamsafara wa hule yalemewa so shinda ende hamono hamlaulia hamambakaya ufula wanitila msafara mle na vanu tijohotajia unikengamia nzimavo natekeleze haja hangu baanga mimuhotaji kia sautoshi basi wala kamna shema hamruju arudi hamambakaya kana ushinda ya msaidi baange na dhamana zinji hamambakaya enza wakati wala mndu maskini wala yani Jibril alayhi salam hizi sura za mndu maskini hamambakaya hamanga muhujua kansona nani wakati wala hamjibu ngunjilonda sirparona nanda wala mndu maskini Jibril hamba yewe tindola fulani yakanezi ongoza shema wakamaskini watukana ndongoza hao baada hapo waja wasungu tajiri namna hiyo wakatulema no tinda mimi ninja paroka maskini utajiri uno mti urithi neze famiza hangu sio hatukuna mndu maskini atula Jibril alayhi salam hamamba ukaya basi ekangona mbondabo ya ukaya kuja kama maskini wakamwade Mungu yaje yahubarikisha ule namna hiyo bahi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na werele ba lahahe yahurejeze maskini no wade wakanuma hamnati hendezahe bwana ola hajundu harumbwe matu ukaya ngujuka bala kahomba ndabo ola Jibril alayhi salam hajusaba la hende hawono ola mndu bekao dia kanale pale yatukana nywile ahundu ngena mbezinji kitajiri ngena mali yato mashashi Jibril alayhi salam hamwendelea asura za mndu maskini tena hende hamlaulia yabo hata utomjibu kaja kaanza mjibu hamuone yaka wala sire maskini wala nganzo ya mbemba hindo vai hamdenge nai na umonea basi wala mndu maskini ani Jibril alayhi salam hamambaka bomze kunisaidia na mbe mzima bano nenda natekeleza haja za hangu babanu tsangu hamsafara wa hule na mi maskini nsina hata lonisho wala mndu hamchibwa mambaka mbahindri ambano kembe tujue namna nasimbo haida tansimbo tajira namna hino habanza baminga minadhama na zinji sina wakati wakamdu usaidi wakati wala mndu maskini hamwangalia hamba abo ama ngamuhujuo wala tena harudi hamchibwa mambaka nguni jilondako kumika huji wala mndu maskini Jibril alayhi salam harudi hamwambia ewe tindo la fulani yakana ureda kanale pale ndombe adojo hoteshia kwa huona orema emavi hoitaju etindawe no mimi njaparoka mwade into tajiri uno mtu urithi nwanezaya hatohamba hamade namna ya mwadu ya hamba wakati ule mndu maskini wala yani Jibril amwambia kaya basi ekangona mbondabo ya ukaya kuja kamwade kuja kamaskini bahi Allah subhanahu wa ta'ala na uherele bala hahe ya urejeze namna wakao mwado amna tenza bwana ula harumbwe matso anisojifikire mwiso wa hahe baada bala Jibril alayhi salam endelea mtukufu wararu ende hamlaulia hasura za mrela msafara maskini utuna hata lonisho yakamfumanso hamdengendo kabla rahe jamba imatarejio ya hahe basi watimizi hulauliana maskini wola yani Jibril ambia wala kamfumanso ukai nibe mnambuzi mzima bado natekeleze haja za hangu ba wanitila msafara mle na mimi maskini nsina lonisho wakati wala kamfumanso hatsehe afumbaria hajibiwa nele suala la hema maskini wala hajibiwa bukai maskini wala ende hamta haja yamsaidie basi amwambia ukaya onda we yehujua hadisi bana mimi sikamfuma hatu sika maskini njakana hata bahindu baada ya Allah subhanahu wa ta'ala hajahani baunun harudi hani tajirise namna njia harmwe mabashe yao urenge izo joshinda urensi baizo Allah subhanahu wa ta'ala deaniva
utikene harara ba holihoidani bazo orenga Allah subhanahu wa ta'ala tujoridani barikishe zikezinji tena ule mtu maskini atoe sekre hambushiria uzaji amba suhufereshea mtukufu bahundo mtihani renge mnambuzi waho zanganyanizo ulo nizo Mwenyezi Mungu na hubariki yahuve umri mle bani mimi ti mwanadamu mi Jibril alayhi salam sipulwa jini mfaniseni mtihani rawe ruwananyuhu nawe hufuzwa mtihani wananyuhu waidi kwa jafuzu salam hamla habala hayeuha hendeza wala kamna shema wala kanale pale atukana zanyile Allah subhanahu wa ta'ala harudi hawabuho zila neema wekao dianda hayawawa warejima maskini warudi wasungu hawa wade wasungu hawa naira hanu mwado asibabu hindi davo watuchukuria watujua zenjema Allah subhanahu wa ta'ala yawarenda wahifadhi wasaidia wahutajiao haizo mtume sallallahu alaihi wasallam mabukaya ngabo wanadamu wenji wa neema watozi jua watozi hifadhi nando unono ni wakati neze nafasi yani mwanadamu wajuhunda mnono ngawona nafasi zilengaze nyakati hizo ufanye ndongo zenzamana enda mbio ufanye hazi ujua uliva zenjema warendwa na wahuzayo wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith yani buluna mali buluna neema buluna mataka buluna zenchida zaho muaishi ikahujiliwa ni mndu yahutaji msaada usoni mwaho reka msaada yamba hindu yahula au yamba hazi dahaina matarajio yutuna yahutaji yaho usoni mwaho utimharazize wala utimwone wala utimnduje utimwangalie naye sha msaidie hemba ujoshinda nawe warendo azema kutushinda waziliva mduto zahamba mtume mbakaya Allah subhanahu wa ta'ala yusaidie mwanadamu bwekao yena pupa la uhanza yasaidie mwananya atona alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur yani Allah subhanahu wa ta'ala haumhufa nukanamu iliyari lauzi ando vibwekao ujukohanda mbio yafanya njema na Allah subhanahu wa ta'ala esherumbishaha hene zombezaha harudi mbakaya nane yarenda naye harimwa zombezahangu eni tahasamaha ngamjumsamehe haukaya ile mtukufu mwenye usamehe wao yanzao wa idha massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idha khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'uhu ilayhi min qabl yani mwanadamu ekahundwa ni baya akahari mwani bwade yoheshelea Mungu hajusemanza hamuomba ili ambe unono baada yavo ekamba unono hamba neema duniani yudi waza yakabala akamwade yudi waza ukabala akamaskidi kajakana kanishu zila pia asibabu domavu imani umuohahe ngo hamautulo kufuli katuhanza yaishie mndu ya musi nguri zidishe imani na irumbi ridufanya zenjema ridoshele ya Mungu subhanahu wa ta'ala zenyakati hazonti wakati rilona na wakati ritona ngaritarajeo Allah subhanahu wa ta'ala atiribabaise imiyo hatu itulie ili rijonhunda ushinzi waizo rifanyaho duniani na akhira mtume Ayub alayhi salam wakati Mola subhanahu wa ta'ala kanza mlauze hamwarawade kwanza la mahakumena mina akoita ndani wanahe hawanti pia wafu asubiri akajuma muomba Mungu subhanahu wa ta'ala basi boya haja hunono tena Allah subhanahu wa ta'ala yamrenda tajiri yambawana harudi atuka harimwaza njema na ushukuria Allah subhanahu wa ta'ala kajaasi Mungu subhanahu wa ta'ala Uthman ibn Affan akamdo tajiri dena Abu Bakr as-Siddiq akorenga mali za hawa zonti wariya mtume sallallahu alaihi wasallam ili yasaidie imaislamu
niziwekando kwa uzihutajia. Uthman bin Affan kajakana haja nishiatoa bal Abu Bakr Siddiq wasote malipia katika hansi hata mtume muzisa ya Abu Bakr yohansi ze famia ho hindi Abu Bakr tsamba famia hangu tuhansiza nguna mtume ama Umar huu hatubale nusuhema liya hajahanika mtume kajakana haja haizo nareke hashiri bamkiniha rifanisiwa mtihani jobe ikawa nduwanu wararu wafanisiwa eka rijiliwa ni mndu maskini au rijiliwa ni mndu wekangu hutajo msaada sione nziru hausaidia ikanga sinaza nchida na wekanga wanaza nchida kujasaidia jua ukaya kujapata ndo cha hupatanai haina mndu kujovuna ishoweka ndia wala wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Yani Allah subhanahu wa ta'ala nguri uswiyo hasonti pia ukaya ikarejiliwa ni mndu utaho msaada karetina hindu showanika riti mwangalie naye riti sinyo uso ni mndu ola shari mwambie kalima jema rimtese ba foto mtarushia umtese mwanzishi wa sadaka ndongozendo ukaa kutina shaujuhanza umsaidie shautso mrafiro humdungu hambaenda zao ama ikanga wena msaidie utambeuka kutina na balango wena humhadaya humtese ashe hambeze kweli. Allahumma la tad'u lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadayta ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.